IPFT Bodolni Phajingte Jerania ADC Achok Thani Engai Buskangni ADC Chongmari Basanai Adong Ojit Teporma Khatung Khajake Phane ADC Chongmaru Koplai Engai Hine Khatungoi Jerania SDM ni Thani Bini nomination Yafari Rekha. Aw belege hambai social media tini jara kahamane koksana jara mangka tei jara naik dongne lukurna bahani paipele hambai te kulmo yaparo tini sung saimano TTADC ni upcoming election 4 tarik online ebong abubu saimano so lukurna sanamo tungo soai IPFT Alliance BJP party Raja Bidhan Sabha Alliance government tungo tabuk TTADC bosung oba hakeno joint alliance khai seat sharing khlaini sung batman thangni tungo ebong bubu seat oba hakebo sung seat sharing khlaja amoni bising de sung je 17ta seat IPFT sung mankha ebong 14ta constant seat tungo boni bising gote 3ta angkai sung friendship bondhutto lorai partnership hisabe oba ke sung lorai khainai thangni tungo abo khobai sung 17ta totally sing tungo ngai sini partnership jata BJP alliance bornite total 11ta constant oba ke sung asa khale sini je ma seat maman no sung khap lukoro khap puja khana boni bagai lukoro ni soma mumbai no sung jotokuri seat maman ni sung asa khale sung fulfill ke sung je 17ta oba hakena sung ni asa